Ninkutangira program y'obuhingi n'oburisa omuhereza wawe ndi Ivan Tsime Nkabutosha. Nomanya program egi tuba tukusyaho abahingi batari bamwe na bamwe kandi eriizooba nituza kukusyaho okuhinga muhogo. Ndi omuri Kitagata Shema District kandi nahikire omu musiri gwa muhogo ninza kuba nyine El Katehangwa. Ogu n'omushaija akahumuraho amahe omu myaka ya kare konka yasharamu yatandika kuhinga muhogo. Mbwenu tuza kuba nituganira nawe turebe oku arikuhinga muhogo. Yangira muhogo egi eri omu hiika nka 8. Mbwenu nikimanyisa ngu agitiiremu amaani kandi yagihinga omu bwingi. Tuza kureba wahinga muhogo nobaasa kugoba ninga mbwenu emboozi empango niwagiine. Kamwakiire turebe oku turaganire nawe niwe nobaasa kumegaho kihango obundi okatandika kuhinga muhogo oba ow'omutaano. Amazina Retired Sergeant Katehangwa Eri ninduga omuri Kibanga mu Center Kitagata Sub County muri Shema District. Ndi omuhingi nimpinga muhogo n'emboga n'ebindi kuko abahingi batwaza. Konka ndi omuhingi. Otakatandikire kuhinga kandi okora ki? Ntakatandikire kuhinga nkabanza nakoramu naza mu government nakoramu. Kunarugire mu government naheza kuhumura nija natandika eby'okuhinga kurondamu fees y'abaana kuba ntakitunga mushahara tiine nebe nimbasa kwiha sente natandika obuhingi n'oburiisa. Abwinki wakunzire obuhingi n'oburiisa specifically abwinki wagira oti kuhinga kandi okahinga muhogo? Nkareeba abantu bingi nibaruga omu kyaro nibaza omu tawuni kandi namanya ngu nibenda kurya. Namanya ngu nanye natandika eby'obuhingi abantu aba ninteekwa kubahereza ebyokurya kandi nanye ntunga esente nkore eki ndikwetaaga. Ate obuhingi bwa muhogo okabutandika ota? Obuhingi bwa muhogo tukaba nimpinga twa muhogo witu omu kyaro tw'okurya n'okugyera twabaire turiyo twatandikaho ekibiina kya Kitagata Mixed Farmers. Nimwe twatandikire kuhinga kwizire tuhiijeho Honorable Nyakikongoro yatureetera Nuuma aizire kureeba ebi turikukora. Yakikireho Nuuma yatugire ati nyenda muhogo omu bwingi. Twahingaho bwa muhogo omurundi gw'okubanza Nuuma yiija na drone bagikwata baija bagitwara nashanga harimu sente. Nagira nti kandi muhogo tindikugirugaho nikwo kuguma nimpinga muhogo n'ekishaaha nimpinga muhogo. Konka twineho twagiire kutandika kuhinga tukaba nituhingira eryo twija twageraho omuhingisa. Hati twatunga omuhingisa ogwo yiija yaguma natwegyesa okuhinga namanya kutimbira muhogo ekiina okagitayo emizi ekaba miringwa nk'oku orikureeba muhogo egi. Kuba otimbire ekiina kihango kikwingana nk'aha nyemereire watamu warambika muhogo watabikaho hati muhogo eyongyera kuteera emizi ekaza hari munonga kandi hangwa habw'okuba itaka niriba ryorobi. Ekiina notimba fuuti zikwingana? Ekiina nimpunda ahansi ni fuuti 2 nabo zakuba zitabiire 2 zaba emwe n'ekicweka konka omu rubaju kikaba kihango kikarenga omu fuuti 3 habw'okuba noora omunwa gwa muhogo ogu nigurenga omu fuuti 2. Mbwenu kiba nikimanyisa ngu noteekwa kutimba ekiina kiringwa omunwa ahaiguru akome itaka ryaba ryorobi. Mbwenu ebendingwa? Ebendingwa munonga wakimanya. Oshati nohinga muhogo ekika kiiha abwinki nikyo wakunzire okihinga ota nyenda mbwenu kwega okuhinga muhogo egi eshaaha? Hati muhogo egi ey'okureeba nkutema ekiti nkitema fuuti emwe habw'okuba nimba ntakwenda kibe kiringwa munonga. Hati nkiheza kutema ekiti kya fuuti emwe ngiteeka ahansi eshusha nk'eyahonga. Hati erikuhonga niyo erikwija kuroka kukura egyo nerahuka kureeta mbwenu nk'obwana. Kandi kwekuba eine ekiti kyakiine size noora ebiti nk'ebyo bitwine noreeba amataagi gaabwe ahi gakuruga nka hariya n'okuhika hariya. Hati egi wagibyara tekuteera muhogo nyingi nk'oku wareeba muhogo egi. Mbwenu turonda muhogo ey'okushanga eine obutaagi bukye nk'obu okuruga aha kuza notureeba oku tukwingana. Hati aha neeba eri muhogo n'aha ni muhogo n'aha ni muhogo n'aha ni muhogo. Mbwenu nikyo orikureebera nituronda muhogo etiine mwanya gukuruga aha kuhika aha. Muhogo egyo wataho ey'omwanya muringwa neteeraho muhogo bukye oshanga eri nkye munonga. Mbwenu muhogo neeba nayenda wagamiisho okugareeba haba nikwo muhogo erikuba neezaho kandi kwekuba eri fuuti emwe nikimanyisa ngu neteekwa kukorera
omino 12 nk'uko kureba egi nawe wagibara egi noshanga ni 12. mbwenu nako nakakuriye ko kugeza aha nako nakakuriye wakimanya. ate kika cyohingire nico ki egi nibagyeta namufo nerga namuronge neya namuronge. ebirungi byayo ebirungi bya namuronge tekura kukutera kandi nemara emyaka 2 omu myaka nemara emyaka 2 tekuteraho naho konka ezo ezindi zo kureba za bukarasa yarenga aha mwaka nebayo yafa noshanga erimu eminyarara zagati efire mbwenu egyo tinkugikunda munonga nikyo orikureebera nituhinga egi type egi. nimanya waza kuhinga yino ko kutandika notebekanisa itaka ryawe mbwenu orikwenda kuhinga muhogo itaka naritebekanisa takutandikira stage 1 intabere mpaka kusharura. Hati kukikuba kiri ekishaka tubanza twakitabira twakibanjura kiza kubanjura ojo garikugarukamu rero mukubyara muhogo garikutimba ebiina nk'oku nanagambire okubanjura konka tukugasha konka niyo neba nenda ekiina kyangu hati obugiteeka omu kiina kokuheza kubanjura watabira biriya byafiire ebinyansi kokuba nohinga byo bijumikirana abakwenda ngu bireeteyo n'obugyemu okuzimu mbwenu tubitabika okuzimu tutayo muhogo hati bigireetera muhogo yakanya. Atwareba yino umusoro muhango nojo kibaso kuhinga ukashanga gona etasigasigine munonga hati muhogo gye kureba okurangwa etasigasigana munonga nkahingira ombwire nkahingira ombwire namanya ngo obwire obundi kuza kubyarira muhogo kurgo ko kubanza ko mu kwa 5 ni muhogo gye neija kugenda ekura mbwenu negenda etakukura etakushana akuba kwa mushanju no kwa mukaga no kwa mushanju no kwa emyezi nebwire bw'omushana hati obwo tinkubyara nimba nintebekanisa entabire. Nikyo warebera nyine nkeriye inakwereka kuri inaboreka ifo hati egyo nkagibyara kwa 8 nkatebekanisa entabire kwa 5 no kwa mukaga nati nabyara kwa 8 omuzora yamara kugwa. yene kwinita keriye kunda ukachebera itaka ningano ija buri takotaho itaka turarikebire itaka turikebire okwiyaho kugira ngo kutabire entabire mpango yo muhogo teka hanga ryari entabire yenyine muhogo teka hanga kandi oyine nkeriyo tubare na utubare neza mu konka teka hanga hankeje eritari mu tubare akweyo tubare yo nekoma hihi tugimara mani watoreka ngo nekunda omushana hata bwira bw'omushana ko kuba nobyara muhogo harwa akashana hata muhogo ejegera mbwena kariya koya karakuka kugirete semizi letaho obuzi hati nyoko nabo kuba ngitemere nangitabikire nayindi kugita ningishangira nko tunyansi eshanka ya leta tuzi hata kishanka ya leta tuzi ngabona atebekanise bina byanje hati njamba namwe nabyara ombine binkuba ntebekanise agiyonera kukakurgayo abwa koya kariya kamo akoya niko kakora kusika muhogo kuzimu kandi ko kuba buryo bwire bw'enjura wagibyaro kuzimu hati enjura egitera ribanke yite bumba yanga kugira ki yanga kumera kure kurakuka kumeraho naho konka hata ombisindo kombuga omushana yonera konka ari enjura ko kukitere hamatira ushoto bahakatagira mwene gite kurakuka kumera bwire bw'enjura nyingi mbwe nato bwire buturumwe bwire bunje hata nkobwo bwire hata nobyara hata ubu hari wakashana nobyara kandi erakuka kurgayo akubone kwatwa koya kariya akecanda kumushana teine kugira ngo ine kugirebera kuruju mpaka nayo nogirebera nkoko kureba mbene no wotagihendire nogireba muhogo egihatereho ebiti 3 bina 3 2 hati nayo ko kuba tagihendire nerya munonga ushanga itagomoka konka ko kugihendera oba nko waraha mbuhende koko rahembuze hangwa hati nayo muhogo egi nko kugigira hati utajya nguneka kakoraho ebiti 2 3 ani babya babirya biti binje mun hameraho bwinje hatoguma no buhendera hatasigaro 2 na 3 hateje muhogo ekibanerya ihangwa ngo ware nko kwegeri gotogura ngo ata muhogo giye kurebe kitogireba waraharo biti biri kurenga bina ni 3 2 kimwe biti ntugihendera konka utagihendire nurubartyo niyoga na mbwene yanga kwangwa hahanse mu itaka kandi kumano iha muno mwata no iha mu mwata gwe note ko kugiyombera burkanya nco warebera ukuriye wiwana ureba yona nagarukiremo ko gwa no gihe mu mwata garaka guma no gihera itaka uguma no gihera itaka no yongera itaka
ayaza kumera nereba yigoro yongeraho akataka konka ebinyasi ndete kwenda mwata boko mwata ogukura bagura calcium tujya ngo nugurya 30% mbeno tekwa kuba no yihamwe mwata aro ina indebo bwire dene amapapa gakushaga kokose mbene etari muhogo wano ateje muhogo nchirigira kitechuwa ko kukibyara cyanga nibageta mosaic ateje mosaic negikwata na wagikura ukabyara ho ndijo tegaruka kumera ubwo burwire bwo burumura muhogo mbente bukaburamo mbeno omuro muhogo mu kwingo mu bugine mbizo buki kandi ko kubugana ogezaho utakubirwanisa okurwana sebizo bya mogosha nabakuoneseza narishi tukutina nichemwenke rubare twatuhingire tubantwira rikiro kwa munane zure kubanza no kwa mwenda abo rubare gonga nkabujya ngo obukoko bukugirya tinku bareba obukoko bukuteganisa bar muhogo tiburu okuyo kujya ngo nko muntu yakuoneseza nari muntu akije kagikura konka tariho kizibe cyakwe kiryara muhogo yo nungi tumwine kizo kushanga ngo kakatare kayo katemba kashuma mbenu tuwashimibona no ebyo byo nibiba arwo kushanga muhogo negura shinge 5 kilo kandi atari rwo kushanga negura iryo mu 12 15 rero ahagataho mbeni kirijera kwa katare kakubakari nanye ndatutangaza katare ka muhogo ryo munji wa muhogo muhogo eji nujiguzoha ujizariyari ujibobota muhogo eji kweza kugiha ntikera kuyiho mu kwa mukaga narumuka mbena hakashana kakubakari obwo bwire bwona ntuya muhogo hata itentu supplying ngo numa feeds numa gitwara agita kuri agitwara hari akuba natware ibintu byen war kwamanya konka ntikera kugisa tujimutware yebiti agitwara owe hata wen war kuba nakera kugisa akagigusa konka mbene numa nwatwira katari ka muhogo mbwenimo muri akatara kar direct akar direct kana nekindi nana kwanja duka kabwe ningisa njiguriza mu mudukaho esano no kugisika duka kwanje riho nubasika muhogo burkasheshe wa kono rya muhogo esice eka wachemanye karayi nerebwa numwendo kwihaze ejo kandi noziya wotakozere bito kubasanju yetawun mbento ine bizo byakatare na muhogo competition kugira ngo ugu ya leta yo kuruganka masaka ugu ya leta yo kabirebe bona ba leta nyoni mbani mango yanje yakatare karuha kuba numaro nati neje naza gitwara jinkora yo na numano wafuza gitwara ato ni muhogo nego beta wakundso muntu initakariye kutamuhogo ati nkiji no kugo ato muhogo goba kwayo ko kutekito mwitaka cyo to guza kugaruka kufuhira to ine cyo guza kutamu kureka yo muhogo negoba ko ico yayo wawayihereze kubyara no kwihamwe mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza te kwenda tinko mwana tinkaki mbeni yo muhogo nekintu kirungi munonga ekindi kuteka ngo buri muntu yabahingire muhogo eri nyingi nagoba akuba nyoni ndeba ati muhogo sekutandika kuhinga muhogo eji nkarya roni ya miliyoni 5 mu centenary abwe namanyiro mugashogurwe mu muhogo nazo mu centenary narya miliyoni 5 nagarka batisa %, muda neyo mwaka ya agriculture nazihamu nazireta nayinga muhogo nagarka naguze binabe ninguza nazigareye sente zabo murundo gumu mwaka murundo gumu hata nagarka narya ndijoro nicyo kurebera muhogo ejinyine nto nenkuru narya rone ndijo hate rone ejo ninteka ugisheshuro mu kwa munana kandi mu muhogo eji narire buri ekikomanyisa ngo ejento ne yakusigara rya magoba Dejina najiguza bakazitwara entone ije kusigara rya magoba mbe kimwe no kigoba cyukingana kintu cyo kashiringi zinga cya muhogo ninkiguze 5,000 yabe yezere nkoko kurebeje ninkiguze 5,000 umuntu yije kuciya kusa kukitwara kukirya nenko myezi 5 kandi cyachezere cyachezere munonga cyakera hwa nabwo nyinkira kurizo mu biti tingushira kuguza munanka umuntu mujante kitikira muzi yashangera ho nyingi agoba yashangera ho nke mancho naza kubuza ati we yashange tari wayenda niwo nko muntu koko kwa ujiya yayanga niwe nono kerebo tkonko muntu oguyiha byayanga kamwongerero mwongerera hono mujye tukare ihana rikiri akwa nonda na wagobe ni gobe ne bwana kujero ko ryo waronti ne cyo wakozire eco hirumuro muhogo kajoti eki project oride yari jiro mu muhogo binabire nyine yo kubanze je kaho numwe nayegiro kuhinga muhogo konkati mbweni nyoni manyangu
obwo buroni ni nakantu busha nkira nkakantu busha munonga konka ina abandizo mu kubanza itu abandize kutwara nkara ninjigoba akuba waguza muhogo ari kurenga miliyoni 5 ukara kandi ukagaruka kabona itaka nugaruka noyinga ambene kateze nawe zinihiro mu banke zinaninga banteze miliyoni 5 okwa munana kushesha ninza kuba nzihiro mu muhogo je warebe egiye ruguru neje ninza kuziya muri shashure nsigaza amagoba geria atoyene muhogo ari kwingana ki kandi notekateka kwihamu kwingana ki ikikoraga mutinka kimanyire abo kuba noreba tinka sigikiri iguru tinka amatinka bujya mutinza kwiyamwesha konka nka hategerumu esente zindi kwiyam miliyoni mushanju ziba kubantu banyendaho nishashura yabo kuberho nezisi nati nenda guza musiribusiri ninjiguza nibagitwara ninziya mwezi za banka ninziya ntagira kushatura ninziya mu nibagitwara hato umuntu uri kureba aha TV uri muhinji wa muhogo no basota kumukundise kintu cy'ituriyo tugambaho ngenda abantu bona bahinge nambwenu ko bajungwa barugire hanuya bakatugera ngo turonda abantu 5 bije batereze mbe kubareba irege yanje bajya ngo muronda abantu ntuje kuba twambusya muhogo bitwara heru kurabera hari numa mbene muronda abantu babe bingi muhinge muhogo ntuje bitwara mbena abantu turiyo turarika abantu baro batandikira bakwasire mugongo bari baza kutandika kuhinga takaryo baryine nibagapangisa nopangisa kandi anyikana rupangise aha keryo runo rupangisa aha season yo kubanza nkapangisa miliyoni 1 season ya kabiri napangisa ndije miliyoni zaba miliyoni 2 noreba tichika kushara wataho wapangisa ukataho za roni tikabasa kushara kushara akusha nagire cyabaho nko kunagamira ngo ntutiniguru nko rubare rukagitera konka kitari echo noziya amasente zawo nogaruka nogira nenshaje uri kureba no muhabura cyaje kwatena muhogo ningambira barukundeba ngo ubona bice tuhinje muhogo abo kuba yote kuteganisa manonga nkebindi mbene muhogo yo nungi na yadu yashanka yadu ba family nerya hati nyo muhogo eje kureba tekunshara ninjaho nenjoki nyine nenjoki nise sano ntwara nteko mu njoki zanje zinyunya hati zikore sinda nyingi zitwanga zine byana bingi nuko nanyushanga nyine no bwoce bwingi mbene yo muhogo eje muhogo nerira kimwe sano ya muhogo enjoki yo wagisa ukagisteka neze Rwanda tokarebaga nka choma chomwane cyana ka achoma cha kiba kuseroho borona cyane haru enjoki hati enjoki ezo nzibanzikunda muhogo ejo nize mbene zo nzigirya munonga zikoresa mbene muhogo tekashara orinanye aha TV West nko kutwatandikana turiho umusoro gwa muhogo hati twagumiza mutwaza no munjoki nagumiza mu arisa nenjoki haza yangambiraho kake ngo nabayine domora 20 buri season kandi buri domoremwe najiguza emitwaro 20 echo nchumanyisa ngo season nabarigo miliyoni 8 nayo nentasi yampango mbwenu reka tuganire nawe ahanjoki kandi ubuzima turebe nazo okuzu kutasya niwo kwa kubantu nda kuri senjoki program ni yeji aha buhinji no burisa okunda kuri senjoki nkareba kariya kantu kake munonga akubaza enjoki ko kuboye nenjoki terkwetaga kwesherwa terkwetaga nirzani terkwetaga kujya ngo baza mbende ebyo mirimo yayo ni mike munonga yenjoki akubenjoki yo ko kuba koheza kwakore 10 wakiteka zatahamu wakireta washangira nobo watahimu watasinzu warondo bwo kibirobwe mwene bwo enjoki yo nungi kandi kinazi kundire yo no wakwenda noza Buganda no pakasa nusiga hutoka secretary inkente nugenda no pakasa nogana wamara umwaka nogaruka no shanga nko kuwasika menjo nakundire enjoki kandi kindi cya kabiri yo netasya enjoki tindi kikugiteganisa yo ne yashakira tokuza kugirondera kugira ngo kunanagambire ngo nyine muhogo kumbandi nagisesano ngireta ngitamuzirya hata zikore bishankara bingi shanga zinde byana bingi kandi nahunganyirwamo tujya untu cyatumira wazukunda tine kindi cyo uti enjoki gihina karungi kamana kerho ese butazirebera naki ati enjoki eje nentasi nungi kandi kujya nyoni nkira kubajya ngo nentasi yabushabo kuba tokuza tukwetaga we nenjoki tokwetaga buza Buganda
nokuba n'enjoki zawe ozitaase oguma nohakura noyihamu obwoki buri mwaka noba noyihamu nk'oku nagamba buri mwaka nyihamu edomora 20 kandi hati edomora yingambire gye 5,40 mbwenu edomora niyo 8,000,000 hati kokuba buri mwaka wanokora 8,000,000 ngoine nka muhogo yonka okuba noranyine muhogo nogitamu hati yoguma niyongyera bikure kandi ekindi okukundira enjoki ningira kugigamba haza abantu basheka enjoki kokuba oine murranwa mutarukukoragana yegyendeza omuti gwa vakedo nkaguriya ereetamu erikureetera owawe ereete sente owawe omukankana omuri za muhogo egi kurabya enjoki zigikunda neekira oburabyo bwayo nabugireeta nayo neija oshanga niziihamu emyeyangye nizigireeta nikyo wareba hanyine nk'ebimuri bingi ebi wanora bihingire omu layini y'omwana omwe nanebyo ebyo bitaho kwonka hati enjoki mbwenu teine murimo mwingi munonga omurimo guri aha njoki n'okutega okagaruka okakiiyayo okakiteeka aha benki nk'oku wazireba aha benki kwonka waheereza okareetamu abantu okashangira n'omurimo murungi tigukuhenda nokora endiijo emirimo ebyo biba byaho waza kutandika nono yetaaga ki kugira ngu hati nyine nanka enjoki oba noyetaaga omwanya ogweheriire kokora ngu tigukuteganisa abantu abakuba bainemu nk'embuzi ente okara ngu tibyabateganisa mbwenu kwonka waba oine omwanya gwawe gweheriire enjoki nungi aha bintu byona mbwenu aha butungi bwona kandi ebihumi nobigura zingahi mbwenu ninyetaaga ki nyetaaga sente zikungana ki kutandika kuri hati nyowe ebihumi nkatandikira kuri izo omu biceka kukwata obunyungu ntamungyera kunagiire hariho omushaija munywani wangye akari omuserukare nibamweta Mugisha niwe yanyegyese kuriisa enjoki kuyahumwire kuyarugire omumayi we yatandika kuriisa enjoki aha rw'enjero aho yiija yanyeta yatwaza aha mushomo kutwagiire aha mushomo nayega okuriisa enjoki natandika kugura emiti kwesharira embaho n'okwekorera ebihumi n'ebihumi ebingi nimbyekorera nikyo orikureba nka hati nyine hariyo ebihumi byangye binkozire ninza kwongyeraho byingi aha mbwenu enjoki zo wakuba oine emiti nari oine embaho hariho n'ebyaro kare ebikuba biriho ebibakukoresa ebifunjo nari ebikindo nabyo nibikora kandi nangwa ebyo byo nibitaasya munonga nibiba byine enjoki nyingi kukira ebi bya box mbwenu nibyo ndikukundira nanye n'ekibira tiwareeba nyineho ekibira haife aho hati ezi enjoki nizinkuumira eby'obuhangwa tinkatema emiti yangye nk'oku wagireeba ahabw'okuba ninkuuma ekyobuhangwa kandi emiti yangye egaruke kukura nyensi enjoki zazitariho emiti yangye neegumaho ninyihamu ebindi ebihumi ninteeka omwanya ogundi nikigura zingahi ekyo ekyo orikureeba kiri aha mitwaro 15 buri kimwe ekya box ekyo kandi KTB tinkukira kugikoresa munonga ahabw'okuba yo neetaasya embeho ninkira kukoresa box box yo neeba noora kugiteerera yoona ehwayo tiine kahanda kakusigaramu kwonka yo KTB nasigaramu emihanda hataahamu orukooko oshanga zihari enjoki mbwenu KTB tingikunda munonga wagamba ebikooko nyenda ozitangazeho wabiziho bikubugana eby'omuriisa w'enjoki arikukira kubugana hati hariho orukooko nibarweta oruhuguugu orwo nirutaaha omu njoki ekihumi kyakiine omuhanda muhango nirutaahamu rwamara kutaahamu hati rurya enjoki zifa rubizingazinga noshanga biri ebintu kimwe kintu kikwiragura kirimu omunda hati enjoki zifa zigenda kandi ekindi kyakabiri n'obusiisibirizi obu waba otari steady nibwija butahirira enjoki buzibingamu empazi zo ninkira kusuusana nazo kunangwa hindi kuzireeba nzitimba kuba nakyo nekizibu empazi nezitahira enjoki zitaahamu zirya ebyana enjoki zigenda zibicwanyagura n'ebishankara zibicwanyagura hati enjoki zigenda na n'embebe y'ekikira twine embebe y'ekikira yo neetaahamu yaheza kunyaramu eti enkare enuuka zo zigenda zirugamu zishohora zo tizigumamu tizikutonera mbeba tizikugitonera ahakuba yo neeza ahansi zo ziguma ahaiguru hati twe kumara kunyaramu enkari enuuka hati zo ziruga zishohora zirugamu hati embeba ebyebebe by'ebikira ninkira kubitega mbyita kandi nabwe butingumara bwire bwingi ntagiireyo nakuba nibiza aha mutwe gw'ebibaati tibikutaaha mu kihumi kuba kwenda kuzarabanza byayaruka ahaiguru tibikutaahamu kureka ekihumi kyagira nk'ekyafumukaho nikitaahamu kyaza kutaahamu ebirezo zagenda kwonka bingi nibikira kuza aha mutwe byarukaho ebinyanya hati kunkuza enyikiro ngenda n'omuhoro nkiyimusa nte ekibaati nakireeba
nyonterera mutego 10 kitakiraga niko ndikubyitandyo kandi empazi zo nintoze kikushwe kikuba kiri ikishwe cyo kitimba ndangu nazo se zagenda embe nempazi kuno nabwo ninke tuzine mukonka ninke zirugahanga hari hezo kutahira toine bizo by'abashuma bakuja bakiba ate bakabire bingi ahandi nimpure bihumeno babahakura konka nyoto bakahakura gabihumbi yanje akatare ko bwo kino kiyanka akatare ko bwo kinkeyinire nyowe ko wanje kabohe ni parking obwoki ozinire bitekateko cyo mishweze enjoki enjoki ezi ni zitekatekera nyense kugira ngo nyije nyombe kenju nobuzeziri nyingi munonga injaguma ni nyombe kenju ni ziteko munju nguma niteka mu bicweka kusiyo bunda hidar zaho kandi kanyine nekitekateko cyo kugira ngo nkore bench z'amatafari amutente hebyoma ngo membe no natante aho amabati ishangire abo kuba benches zikizibu cya benches wareba zebiti niziribwe nke bibi ushobora wore ukihumi cyagwa mbene cyo kizibu nari bench kura cya ejunda egwa uracyagwa hansi aha urukureba no muhabura ki yabikwate no kuri senjoki ni mpapuro w'abagenzi banje abarisabe enjoki n'abatakatandikiye kuri senjoki abatakatandikire kuri senjoki bari senjoki abo kuba zinetasiya nungi etarukwenda twetagisa wowe n'enjoki zawe kuza Buganda n'ikira kukigamba tinkuza Buganda n'abanyinitaka kandi yo kuteka mu njoki irizo batwasiba wa Erikate hangwa kandi ogunashangwa omuri Kitagata Shema district twareba ukwaro kwinga muhogo twatandikana muhogo kandi twahendera nana ukuri senjoki twareba ngo muhogo ate kuhenda wabo yinita kokata muhogo ecama no kureba ngo tiyaza mwata kuba ebyo kutekamu embazi y'obukoko naki muhogo te kubyetaga kandi na nenjoki eza kurisa nazo still tuzukwetaga ibintu byinje bikwenda yagira ngo nitungo ryabusha chikuru wata w'icumi enjoki zikazamu entasya niba yatandika kurebeka